Nai joto taku book sono hain hai hambaya poro kokborok ni tegen entertainment YouTube channel phaidi singtini saimalene jeta vidyajyoti school admission ni je jara khlaijak admission khlaijak online dinor admission khlaikana hingke ang video kaisa rokha a jaga o norok kwbangma comment khai singka je merit list hingka kai bufuru nongkhornai hingka abono tini video hingka norok naitungni plansing pai thokjara hingka phari tini video no chenglai hingko o jaga o jeta pdf obo website ang download khlaina kha jeta vidyajyoti school.com obo visit khlaimano norok ang tei online bo khlaimano hingke tini saimalai merit list bufuru nongkhornai tei merit list ni bagui date rok bufuru khlaijaka hingke pulis gangsung saimalan phaidi o jaga o obo je nongkhormani hingka kai government of Tripura tei directorate of secondary education vidyajyoti cell hingke o jaga swijak tongo 3 tarik August 2022 o obo nongkhorka hingke obo kaisa memo hingke phari chungtok saimalai o jaga o jeta date schedule bufuru tamrok khlaijaka hingke last date of online application hingke last date khlaina bagi jeta o application khlaimano last date je date rijakman hingke 8 tarik 8 mas 2022 mane 8 tarik August 2022 o jora omo last date norok khlaina muchungoi tongo hingka takono khlaya ko hingka admission ni bagui online te apply norok khlaimanko 8 tarik August jora tak phari chung saimalai jeta publication of merit list bufuru publish khlaijaknai hingke 12 tarik August 2022 o obo publish khlaijaknai hingke norok saima kana bufuru merit list nokhorna hingka kai 12 tarik August 2022 o hingke abono karibo jaga counseling at school o jaga naidi date of first counseling at school first counseling khlaijaknai 16 tarik August 2022 o hingke second khlaijak 22 tarik August 2022 o hingke last jeta khlaijaknai last khlaijaknai hingke third counseling hingka kai abo second thaka moka third counseling at school abo kai 26 tarik August 2022 o abo khlaijaknai hingke norok saiman kana je bufuru merit list nokhornai tei buchuk jora last date tongkho tei bufuru counseling khlaijaknai tini ni video jeta vidyajyoti school admission hinui online tei norok je dara taklai metric pass wngui jeta class 11 o admission wngna hinui jara online te apply khlairokni bagai o video hingke norok saiman ka bo haike bufuru counseling wngna amorok hingke norok tongmono o video no chajaka hingka kai tam khlainai norok like khlaidi hingkai tei norok takphano kokborok ni tegen entertainment YouTube channel no subscribe khlai ko hingke subscribe khlaidi tei o video no manchak norok ni dolong thani o share khlai ridi hingke borok bo saimanane asukno jotno no hambai।